Kajingnya tu kana syapang usamla ubalangop hagabriu kebalayap lok. Tungin nyapek jakane kajingnya tu kana. Balay ba uni usamla ulangop hagane kebriu kebalayap lok. Ha kaway kasinong, kaway kakantay kababhabriu, kaday kabaruspa. Kane kakantay, katray sitom miet batsingi, ban kamay pisa ha ka stock market. Henry watla kadon kaspa kerhai, kadonut jongka kalong marway. Ukurim jongka ulaklatno lakumba kato kat nasnem. Ha kaway kasingi, hayaw kalalap ya ukana samla ubaduk, ubasyong halenti. Uni ukana samla ulakerpat ban panjing bam. Kalinda kalara ya usyaying, kaong ay umsum ya ay kijanpong bakhuj, baun syonglang bat nga. Henry ka jingkeli ka basisya kalong. Balay kate ka briu ka balayap lok, ka jit ya utau kena samla, haba kadon bun kisakri. Hato kadon buj ay ne jingmut ayu, ka balakta ha kadonut jongka. Bat ka jing sisya kalong, ka ba ukena samla ule manla kamit, ladon ka jingkela baro. Ha ka yingba ka ying pakidulan ka bakraw, ka syong jar. Hapo jong kaying. Katray jong kane kaying ba, kalong kalenda. Kakentay kabarus patam hasnong, kabala penlut ya kapisa daki kulur ha stock market. Ha kapor sngi, barok kimane ya ka. Henry ha kapor mit, tang marway kalong, bat kadap da kajing sew kunja hapo jong ka. Ha kaway kasngi, kalenda kalechayaw da kakali jong ka. Halenti, udon usamla ubadang arpos nem ke arta, ubala itaj bat syak tengan, upong kijan balajot. Henry kikmat jong kadang don kata kajing kermen. Usamla haba ulayo ya kane kakentay, ulawan hajan kakali, bat uong. Madam, ay bangan tray bela haying jong pi. Ngamkwa ban kerpat ya kabam tang ban yo sisngi arsngi. Henry bangan yok bam malakasngi. Kalinda kalapet bahaya ukena samla ulapan kam yaka. Kalinda kakeli, ka kakerteng jongpi. Usamla ulajubab, Stefan. Kalinda kalapli ya kajingkang kali, bat kaong. Wan bat nga syaying, kajing im jongpi kan sakela. Stefan ulakendet, Henry ulasyong jar hakali. Haying ba, Kalinda kalaong hakisakri. Ay bam bat kijan temai. Nadu menta. Une usamla unsa hangne. Stefan ukuran marbut. Uong yaka. Ngamkwa ya kajing ay sngubha jong pi. Ngakwa bantrey. Kalinda kalet hajan jong bat kalaong. Pintrey. Omtang bansar nesaj. Henry ngan hikaya pi bantrey ha stock market. Kenang ba piru pinyok kamay. Stefan ukeli, pikwa ayu bangan siu keliang ya pi. Kalinda kapay ya karki artat, kaong suki. Snutu ya kajingdon kam jonga, wat ailat bangan sngeulong marway. Stefan upay jigi kmat jongka, Kalinda kaong. Shibun kiba ay pisa, Henry kendiat kiba ay ya kajing syangan. Ngamkwa bapi pinlong kum kita. Hakata kamit, barok khoj kilatia, lai tang arteli kidonut kiba banya long kaway. Kalinda kayang hajrong slap, kapet hasun benang, katba Stefan upet yakana jengay. Kalinda kalayo ya Stefan ulaken randin. Kalinda karki ya Baro arngut kiperkat. Hato kane kadai tang manusia pet kumtu, ne kadon kajing sedang hakaway pat kabenta. Ha kamiet kapabut, ha study room, kadon kajing syai. Kalinda kasyong hajan ka laptop, Stefan uyeng hajan jongka. Habar jongka kamera, lajaw slap brob. Kalinda kaong, menta nginle ya katriet kabakraw, wating ngadon lang mga. Stefan upenlet jingmut ban pej ha ka screen jongka laptop. Henry upej artat ha ka durkmat jongka Linda. Kalinda kalayo bat kalaong, penlet jingmut hangne, kaba piyo jing hikay menta, kan penruspa ya pi lasyay lasisngi. Stefan uong,
ngalas ngeu ruspa namar pidon lang bat nga. Kalinda kasange ya katret ka ong ya u. Lada pimpen le jingmut pin sadu nong ngam kwa banyo iya pi ba pindu nong. Hamar gumta u Stefan u lajan rem. Kalinda kala ong. Pet pi klempen le jingmut ya kane katret. Ka charge kala rem. Bat menta kasin baning kong bangila du nong. U Stefan u laong. Ngamut ban lek nang. Kane kadai kajing bakla jonga. Kalinda kabat ya katerpeng jong Stefan. Bat ka ong ya u. Kajing tray kadai bandon kajing du nong. Tang ba wat ai ba kajing bitar kan pankut no. U Stefan u ong. Hakmat jong pi kajing septing baro kindu lut. Kalinda kawan hajan jong u. Ka ong. Kapisa kala ban wan pat. Henry kajing ya day kan om wan pat. U Stefan ula keli, kei kata kajingya day jongi. Kalinda ka ong, kajingya day jongi, kamdon kerteng, bat omla ban batay. Kalinda kahikaya u ban pen i ya kagrab kabarem. U Stefan usngew ya kajingjan jongka ha u. Kalinda ka ong, lada rem ka chach, kado nuot katieng, lada kiu, kajing kermen kawan. Baro arngut, haba kidon hang ta ha story room. Kim siung tu syu menno kamiet bat menno kasai. U Stefan u ong kajing don jong pi hajan kapen kiu ya kakam kajing septing baro kandu no. Kalinda ka ong menta pila hikai bandu bat menta ngan hikai ba kumno ba pinjob. U Stefan u yang na jan kasuki bat kliya jan bha. Kalinda ka ong lada pi kwa bandon ringkat bat nga tos ngeu tu lam ya nga. U Stefan u ong kajing im berok away kambiang ban snutu tang yepi. Kalinda kayat bat ka ong artat kajing don jong pi kapendu ya kajing sngeulong marway jonga. Kaying ba kalong kenja kamiet kalong tang na kabenta ki arteli ki donut. Kalinda kaladon ha story room kadba u Stefan udang rung ha kamra. Kalinda ka ong ya u. Menta kadon kalat kabakam he. Ladangi job ya katret kalong kajing job kabakrau. U Stefan u ong kajing job kalong kabati kena namar ngadon lang bat pi. Kalinda kerki ki khmat jongka ki pai sha u. Ki kentin jong u ki kta hakado nut jongka. U Stefan utan ya kasuki kam hajan. Kalinda ka ong kane katret kalong kum kado nut jong ubriu. Kajing jengai palat kawanra kajing bakla. U Stefan ula jubab. Katu katne ban sengap kado nut kalong kajing job kabashisha. U Stefan ubat ya kakti jongka. Kalinda kabat skam kam pelat. Kaong ya u katu katne sngi nginrem tang ba wat ino ya nga. U Stefan u ong lada pihap ngan bat ya pi. Kajing im jongki kakela. Hapo kayeng paki dolan. Kamla ban khang ya kajing hajan jong kini ki arngut. Kalat kebahe kawan. Kajing mentoy bat kajing ma kadon lang. Kadba kini ki arngut kidang pet ha ka laptop. Kalinda ka ong ya u. Lada kani katret jongi kan her serum. Lada rem miladu lut. U Stefan u ong. Lada ngidon lang. Wat kajing du kakela kajing job. Kilale ya katret kabakat du. Kajing kiu jing hiar, kastang ban yo i, kajing du bat kajing yo kapau. Kalinda kasyepting, Henry u Stefan u bat ya kakti jongka, bat u ong, wadu jing kermen. Hadin katu katne, kacharge kakiu, kajing du kakela sya kajing job. Ki umat kidap hakikmat Kalinda, ka ong, kapisa kala ban wan pat. Henry kajing syania jonga ya pi, omla bantit. U Stefan urki, u ong artat. Kajing job kabahetam, kalong ha ubriu bayay ne. Kalinda kam sngulong marwesyu, namar kajing iet bat kajing syania. Lada kia ringkat lang, kalong kajing syai. Ban kamay pisa, kamday kabae, lada ngitre shitom ha kano kakam. Henry ban job ya kajing syania ha kadonut jong ubriu, kalong kabae. Lada episode tenat, sengub like, share, komen, bat subscribe ya ke channel.